Pozdrav ekipa, pozdrav svima. Ne bu to baš tako lako išlo. Pozdrav ekipa, pozdrav svima, pozdrav svima. E sad, pičku materinu, dđenja. Ja ne mogu pričat u jebenu kameru, gledat u ništa i pričat. Evo, ne mogu, ja neću, ja ne mogu. Ajde, dosta zajebancije, idemo radit nešto pametno. Pozdrav ekipa, budući i sadašnji youtuberi, pozdravi mojim kolegama, montažerima, snimateljima, redateljima i posebno urednicima koji silom prilika pomalu postaju montažeri. Ja sam Ogi, većina me znate kao montažer Ogi. Danas ću malo pričati o montaži videa za YouTube, za nekoga ko želi sam sebi snimati i montirati spotove, vlogove ili neki drugi video sadržaj, a ne zna još puno o montaži ili im treba pomoći oko prve montaže. Nije baš jednostavno, a ni pretjerano dobro biti i redatelj, i snimatelj, i gafer, i tonac, i content creator, i lice ispred kamere, i na kraju montažer. A na YouTube-u je to stvarnost. Sve ide prema tome da sve sami radimo, pa će se ovaj video bazirati na nekim tehničkim osnovama softvera za montažu. Neću za sada ulaziti u teoriju montaže, držat ću se samo tehničkog aspekta montiranja. Želite postati youtuberi, želite nekakav video sadržaj montirati. Šta vam treba da bi postali youtuber? Prvo treba vam dobra ideja, jer ako nemate dobru ideju, nemate ništa. Content is king, to je nažalost tako i sve drugo su priče. Onda, nakon toga vam treba ili nekakva kamera, objektiv, ovo je fotić stari, ili vam treba najjednostavnije mobitel. Ako imate dobru ideju i mobitel će biti dovoljno dobar. TikTok aplikacija ima unutar sebe, ima montažu. Odlično se da montirati, međutim ograničeno je, ne možeš napraviti kadrove manje od sekunde i tako dalje, sada ne idem u detalje. Po meni trebalo bi taj materijal sa mobitela ubaciti u nekakvu montažu i smontirati kak se spada. Sva sreća pa u montažama nije nužno da montirate u 16:9 horizontalno, možete normalno montirati, možete napraviti da montirate i u vertikalnom videu, vertikalni videi su prilagođeni za mobitele. Vertikalni video više nije, ajmo reći, zabranjen, nego je vertikalni video postao standard. Uglavnom, to što imate u mobitelu, po meni, prebacite u montažu, smontirajte, vratite natrag na mobitel i onda uploadate na TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Puno bolje će ispasti ako znate šta radite. U jednoj rečenici, montaža je kraćenje videa na željeno trajanje. Makneš početak, makneš kraj, makneš sve ono što ti ne treba. Naravno, tu se nastavlja priča slaganja kadra na kadar kasnije, ali u osnovi to je određivanje in pointa i out pointa jednog kadra. Svoj video koji ste snimili na mobitelu prebacili ste na kompjuter. Šta sad? Sad moramo odabrati u kojem programu ćemo montirati. Postoji gomila programa za montažu. Ja ću nabrojati samo neke od glavnih. Dakle, imamo Avid Media Composer, meni najdraža. Onda imamo Final Cut. Nažalost, on samo funkcionira na Appleovim računalima. Nakon toga imamo, recimo, Edius. Edius je interesantan program, dosta kvalitetan, dosta ljudi ga u Hrvatskoj vole i cijene i rade u njemu. Na nekim televizijama se isto koristi u proizvodnji programa. Ja ga ne volim, ali možda vam pričam kasnije o razlozima zašto ga ne volim. Imamo Premiere Pro i na kraju imamo DaVinci Resolve, koji je zasnovan na modulima. E sad, to ću vam ja objasniti u detalje šta su moduli unutar samog DaVinci Resolve kad otvorimo DaVinci na kompjuteru. Zato što 99% opcija koje vama treba za raditi YouTube content, za raditi TikTok content, općenito za montažu, i čak i za profesionalnu montažu, naći ćete u besplatnoj verziji DaVinci Resolve.
vi možete najnormalnije montirati, možete raditi color korekciju, možete 2D animaciju raditi, dodavati titlove i povrh svega možete audio obratu raditi u DaVinci Resolve. Besplatnu verziju DaVinci Resolve naći ćete na Blackmagic-ovoj stranici, link ću vam ostaviti tu gore. Slobodno skinite beta verziju, to je DaVinci Resolve 17 beta 6, mislim da je u ovom trenutku. Uputstva za instalaciju naći ćete na njihovoj stranici. To je to od uvoda. Idemo sad sjesti u montažu, otvori DaVinci, malo pregledati sve module koje ima i napraviti prvi rez. Ok, skinuli ste DaVinci Resolve sa Blackmagic-ove stranice, instalirali ste ga na svoje računalo i pokrenuli ste aplikaciju. Prvi prozor koji vam se pojavljuje je Project Window. U lijevom kutu imate Local Database, a ovdje ćete vidjeti svoje projekte. I u tom prostoru možete na desni klik napraviti novi projekt, novi folder i ostale opcije o kojima sada nećemo pričati. Da bi kreirali novi projekt, samo double kliknite Untitled Project. Idemo pogledati osnovne module unutar samog DaVinci programa. Imamo Media modul u ovom Media tabu. Ovdje možemo povući sirovinu, ovdje možemo pregledavati sirovinu i raditi sinhronizaciju. Cut model je pojednostavljena montaža, nema toliko opcija koliko ima ovdje u editu, tako da recimo cut ja ne koristim, pa ga onda mogu ovdje u workspace, show page, cut mogu isključiti i nakon toga se cut ne pojavljuje. Sljedeći je edit modul, njega ćemo malo detaljnije proći. Nakon toga je fusion modul u kojem radimo 2D i 3D compositing. Onda je važan color modul, u njemu radimo color korekciju. Fairlight modul, ovdje radimo obradu zvuka. I delivery, ovdje od naše sekvence koju napravimo kreiramo finalni klip koji uploadamo na YouTube. Ok, vratimo se na Media tab. U Media tabu možemo direktno povući sirovinu, međutim, jednostavnije i brže je to napraviti ovdje u Edit tabu. Pa ajmo mi krenuti sa Edit modulom. Kratki pregled prozora. U lijevoj strani su nam binovi i sirovina. Ovdje će biti Source window, u ovom prozorčiću ćemo gledati sirovinu. U ovom prozorčiću ćemo gledati ono što se dešava na timelineu. U inspektoru ćemo mijenjati parametre klipova koje smo selektirali na timelineu. I ovaj veliki donji prozor, to je timeline. Tu ćemo slagati naše sekvence i naše klipove, montirati i sklapati u jedan video na kraju. Importiranje sirovine. Dakle, rekao sam ima 3 načina. Možemo kroz Media tab, odemo na mjesto gdje nam je naša sirovina, uzmemo sirovinu, odvučemo ju dole i sada nas DaVinci pita želimo li prilagoditi frame rate projekta kojeg smo otvorili, novog projekta kojeg smo otvorili, frame rateu klipa koji smo snimali. I mi uvijek kažemo da. U 90% slučajeva kažemo da. Kako bi projekt i videoklip bili u istom frame rateu. To je dosta važno. Morate paziti na to, jer inače se mogu pojaviti preskakanja i trzanja u slici. Tako pazite da vam project frame rate i clip frame rate uvijek budu isti. E sad, vratimo se onda na Edit tab i vidimo da nam je u master binu naša sirovina koju smo importali u Media tab. Ovo ćemo sad pobrisati. Pokazat ću vam i drugi način kako možemo importati sirovinu. Otvorite Explorer, selektirate sirovinu i možete ju odvući direktno u bin, a možete ju odvući i direktno na timeline. Ova crvena linija, to se zove playline i nju možemo pomicati tako da kliknemo bilo gdje
ovdje u ruler, ovo mjerilo kao, i možemo vući taj playline. I dođemo na mjesto gdje želimo pustiti, stisnemo space. Izvrsno. Evo ovako. Za daljnji rad potrebne su nam dvije funkcije. Dvije osnovne funkcije s kojima ćemo početi montirati. Većina onih koji su već nešto montirali znaju te dvije funkcije. Prva funkcija nam je zoom in, zoom out na timelineu. Zašto nam je ona bitna? Zato da se lakše snalazimo na timelineu, jer nekad ne vidimo sve klipove, nekad želimo vidjeti sve klipove, nekad želimo vidjeti samo krupno jedan frame jednog klipa da bi ga mogli lijepo izrezati. Dakle, zoom in, zoom out nam je osnova, a druga osnova nam je rez. Te dvije funkcije, vrlo je važno da si sebi prilagodite, da ih stavite na tastaturu na mjestima gdje vama paše. Da li je to neko slovo, da li su to strelice gore dole, nebitno, bitno je samo da vi znate gdje je to. Tako da ne koristite ove ikonice poput žileta i slično, jer tako nećete dospjeti nigdje, morate koristiti shortcute. Idemo promijeniti defaultne shortcute od DaVincija. Zašto? Svaki program ima svoje shortcute. Ako želite savladati više programa, nećete moći naučiti napamet od svakog programa njegove defaultne shortcute. Prilagodite shortcute sebi. To je vrlo važno. Idemo. DaVinci Resolve gore u lijevom kutu, Keyboard Customization. Idemo ovdje na Search. Utipkamo zoom in. Ja volim da mi je zoom in na T. Utipkamo zoom out. Zoom out volim da mi je na R. I naša treća funkcija, split clip. Ja volim da mi je slovo B. Kažem, vi si stavite na bilo koje slova koja želite, samo da vi znate da vam to odgovara, da vam je negdje pri ruci. Idemo sad smontirati ovaj intro. Napravit ćemo par rezova samo. Idemo naći početak. Pozdravi mojim kolegama, montažerima. To nije početak. Bok ekipa. Evo ga, tu nam je početak. B. Selektirate klip koji želite obrisati. Sa backspaceom obrišete. Idemo pustiti. Bok ekipa, ja sam Ogi. Pozdrav svim budućim i sadašnjim youtuberima, mladim nadama YouTubea. Stop. B. Tražimo nastavak. Pozdravi mojim kolegama, montažerima, redateljima, urednicima. Cap. Selektiramo klip koji želimo izbaciti. Backspace. Koji sve više, nažalost, postaju montažeri. Dosta. Idemo dalje. Pozdravi svim mojim kolegama, montažeri danas. Danas bi pričao malo... Idemo danas. Tako, ovo ćemo selektirati, pobrisati. Danas bi pričao malo o... Danas ću pričati malo... To ponavljanje. Odrežemo. Baviti montažom ili si želi montirati svoje videe, svoje spotove. Stop. B. Selektiramo ostatak, kraj. Imamo 3 klipa, ovo su 3 klipa. Mi ih želimo spojiti, približiti jedan drugome. Samo ga selektiramo i nalijepimo ga. Evo vidite, sad on se lijepi, jedan na drugi se lijepi zato što nam je uključen ova tu potkova, to jest magnet. Ako isključite, onda taj magnet ne radi i onda nema više tog snappinga. U početku zadržite si taj snapping da vam bude jednostavnije. Kasnije ćete shvatiti da ga morate paliti i gasiti. Idemo i treći klip. I sad ih sva 3 primimo, selektiramo, odvučemo na početak timelina. I pregledamo rezove, recimo, YouTube-a. Pozdravi moj. Ok, ovo možemo skratiti. Sad vam dobro dolazi taj zoom in. Zoomirate si ovdje, dođete s playlineom do kraja ovog waveforma. B, izrežete, dođete na početak gdje želite B, izrežete, spojite, provjerite rez. Nadama, YouTube-a, pozdravi mojim kolegama. Super, idemo i ovaj srediti.
postaju montažeri. Cap, ovo nam je višak. Danas ću i to zalijepite ovako. Ok, ajmo reći da je to nekakav naš intro. Ok, možemo pogledati ova dva reza. YouTube-a, pozdrav i mojim kolegama, montažeri. Danas ću pričati malo... Ok, ta dva reza, mi to zovemo jump cut. Šta je jump cut? Jump cut je skok u vremenu unutar istog kadra. YouTube voli jump cut. Inače je jump cut u filmu i serijama i televiziji i dokumentarcima, jump cut je efekt. Može se koristiti, ali samo kao efekt. Na YouTube-u jump cut je osnovno sredstvo rada. Nemate problema s tim. Zašto? Zato što na YouTube-u je sadržaj glavni, a izgled reza je manje bitan. Dakle, nemojte se brinuti, jump cut rules na YouTube-u. Sad ovako, idemo pojačati malo taj audio, jer nam je audio malo tih. Selektiramo klipove, otvorimo gore inspektor i odemo na audio, kliknemo na audio i pojačamo volume. Kako mi pojačavamo volume, tako se i waveform diže da nam prikaže vizualno da smo mi taj audio pojačali. Mladim nadama YouTube-a, pozdrav i mojim kolegama. Ok, naučili smo napraviti 2-3 reza, spojiti klipove zajedno, sad ćemo podložiti glazbu i eksportati taj klip za YouTube. Kako ćemo podložiti glazbu? Isto kao što smo klip povukli u DaVinci, tako ćemo povući i klip sa glazbom. Znači Explorer, nađemo glazbu koju želimo, možemo ju povući ovdje u bin, a možemo ju direktno povući na timeline. Zoomiramo. Sad ću vam pokazati i trimanje klipa pomoću ovih zagradica. Znači, dođete na početak klipa, pojavit će vam se ove zagradice. I onda kliknete i povučete do željenog mjesta klipa. I još jednu stvar možete tako napraviti. Možete napraviti fade in i fade out. Uzmete ovu malu ručkicu gore i povučete prema desno ako je fade in ili prema lijevo ako je fade out. Sad ću vam pokazati. Podvučemo ovo ovdje. Dođemo na kraj do kud nam treba glazba. Selektiramo klip B, prerežemo ga. Klik, brišemo dio koji nam ne treba i evo ručice i povučemo za fade out. Da čujemo sad kako to zvuči. Ok, ne čujemo dijalog, kliknemo na glazbu, odemo na inspektor, audio, stišamo glazbu, vizualno se ona isto malo smanji, zaplejamo. Budućim i sadašnjim i to nam je sad ok. Pozdrav i mojim kolegama. Ok, dobro. Podložili smo glazbu, napravili smo par rezova, fade in, fade out smo napravili. Idemo to eksportati. Da bi eksportali, odemo na Delivery tab. I sad imamo ovako, imamo prozor sa postavkama, prozor sa našim timelineom i prozorček u kojem će se vrtiti video kad ga krenemo eksportati. I možemo čak i pregledati naš timeline u ovom Delivery tabu. Ali ne možemo editirati, ništa mi tu ne možemo mijenjati. Možemo samo odrediti in i out range, ako smo odredili in i out point, ili entire timeline, što znači da će cijeli timeline, cijelu našu sekvencu će eksportati od početka do kraja. Idemo nazvati, to će se zvati intro 2, odredit ćemo da nam ide na desktop, save, i za YouTube će biti dovoljno da odaberemo format H264, MP4, H264 kodek i Quality Automatic Best. Kliknemo Add to Render Queue i Render All. Proces delivery-a, eksporta, je zapravo spajanje naših više klipova na sekvenciji, na timelineu u jedan klip, koji onda uploadamo na YouTube, TikTok ili bilo gdje želite. Vratimo se u naš Edit window i provjerimo što smo napravili. Otvorimo Explorer,
nađemo naš intro 2 klip koji smo upravo kreirali, povučemo ga u DaVinci. I iz bina spustimo dole na timeline. Dođemo na njega i provjerimo, provjerimo da je sve u redu. Bitno je nakon svakog deliverija vratiti klip u DaVinci, provjeriti da li je sve u redu. Znaju se dešavati neke greške i bolje je onda to zapravo riješiti tako da ponovo eksportamo, nego da uploadate video koji ima neku grešku. I zadnja stvar koju ću vam pokazati ovdje u DaVinciju je kako saveati projekt. Vrlo jednostavno, file, save project, imenujte project, nazvat ćemo ga intro 2, save i to je to. Došli smo do kraja ovog kratkog tutoriala, uvoda u montažu, osnovnih par funkcija smo naučili. Nadam se da vam je ovaj video pomogao. Ako imate nekih dodatnih pitanja ili komentara, slobodno pišite ispod, ja ću odgovoriti. Ako želite da malo uđem dublje u problematiku montaže, ako želite da malo pričamo o multicam editingu, o montaži sa više kamera, o montaži video spotova ili neke druge detalje, slobodno mi pišite, pa ćemo vidjeti, napravit ću ja još koji video na ovu temu. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, lajkajte, subscribeajte, komentirajte i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!